IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Joan kamen. Impakaamo ni Dr. Rodrigo Katcata na ti City Health Officer iti syudad ti Lawag nga kasapulan ti opisina da ti nayon nga HPV vaccine para kadagiti agtawan na ti siya maging ganat sa 10 ket 4. Imo namet din anayuli daytoy iti sanggunyang panlunsod para iti panakay pondo ti nasa o bakuna. Imbatad na nga danatinted ti Department of Health yung saan ang makaumanay tapos ma-accommodar iti populasyon na gitubing ang mabakunaan. Kinanana nga da iti 8 gasot a vial nga impa ITDOH ken supusupan na da ito iti City Health Office yapunata 5,500 vials ti masapol para iti second dose na gitubing into no umay abulan na ti Marso. Dito mambangir nga linya Idol Bernard ti maidayal ti play ko ba si interview ken ni Dr. Katcatan. Okay. Banger nga line. Agar ka, Idol Joan. Okay. Dito aganan, may isang nga number ni Idol Joan Agustin. Aganan, i-plaster tayo kadigiti agong taway. Saglit lang mga idol. At alaik man ti may isang nga phone tayo. Okay? Right. Asan yung isang number ni Idol Joan? Okay. Sabsabali ito. Challenge ko tatangaal daw Okay. Ijay, pagdayalak may isang number ni Idol Joan Gayam. Okay? Right. Sige. Saan na yon? Saglit lang mga idol siguro DJ may isa. Ang okay, dati siguro. Sabali ba't nawatawag ak tatay? Baka sabali nga number. Iso nga ta dati yan. Okay? Padasin tayo man no baka ison. Ang number dati agree ringen or sabali. Sabalin sa na dial cone. Ay hanga iso. Agray ka. Agray, saglit lang. Mahina ang kalaban. Diyos ko po, manakabalin amin. Okay, isot timawagin. Yay, smart timatawagan. Alright. Okay, Idol John, sorry, come in. Ganyan tayo nga ro dito panangilawlawag ni Dr. Rodrigo Katcatan kireti pala ang panagkurang ti bakuna nga bakuna kadagiti agkasapulan. Tawag papilloma virus vaccination para karagiti ubing na babae 9 to 14 years old. Bale, dati na programa na start in 2019 dito yung Ilocos Norte. Then, nagsardeng na po kadati pa nakakuha ti COVID. So, na-reinforce lang di last year September. Isot ki pa ng nirugi damagan ti panagbakuna na maipakat kargit yung 9 to 14 years old. Ngayon, kapunta nabayan na hanggang nagkuha ti school-based immunization para karatay MRT di nga bakuna insa kaysa. Ito tandi dahil nga budget ni Lawag City na 800 vials katagkurang ni Jai. Nga manay para karigiti amin nga ubing ko mga mapakunaan. So nga si dawat dati kiti partners tayo nga MSD Pharmaceutical Company nga lumabalbalin ko ma-augment ti LGU ti budget para dyan nga bakuna. Tapos mamit tayo mula rin dyan habulin tayo nga 90% of the female of 9 to 14 years old na mabakunaan tintero nga lawag. So, parang ito ikasapunan tayo mga bayas? DJ projected target is 5,500 na POP. So, one dose is one vial, so 5,500 vials met kinasapol. Katila na ito, DOH ken MSD 800 lang.
kapunta ko namin nga kurang aron nang ada supplemental additional nga bayad and kada ini last year 300 sa mid of January nagitid naman ti 180 laeng so awang pay marujay 1,280 nga bayad sinaitindan malipod September nga nang rugi kaya data ko nga target 5,500 awang pay kagidwa so di jeti daw-dawatin na ka mano maki meet up di LGU nga mang pundo ko mati sa mga ko pagkorporangan. Paano siya nakuha di kurang mo? So 1,500. Sige na naman kini Ma'am Jing data no ko. Tinapay mo sa ito no pagwentaan 5,500 11,000 11,000 vials para di first and second dose. Tapos makompleto di ko. Nang rugi kan di September so by March may tumalag tayo second dose and lagi tayo nag-first dose. So ano kung yun ang attachment ko mag-di sa akin tayo? Right. Bali, in promise mati MSD Pharmaceuticals nga itit dati presyo na almost 50%. Then baga na figure that 130 per vial. 1,300 per vial. Ngayon no kung regular na price na mabuti na sa mga 2,000. Ngayon. Bakit nga dito yung beneficial at booking that? Na 9 to 14 kasi isuti kamayatan ka nung isuti kapintasan nga tempo nga ma-develop yung immune system ka. If-develop yung immune system, so nga isuti matarget yung may kan. Kahit saan mo already yun ba? Bueno. Dok, ano nga percent of the napapanaan dito? Ko at 48% pa lang. Yung latest na data nga entity ko. MSD ang gamit. Kung talaga yung so kaya sabihin at kumakulang sa pamakinig siyempre tas ko para well, no kaya na tagpapakuna ipandalat ako karag na yung hospital nga gititat the doctors nga gititat tikas nga bakuna yung prioritize tayo wala gititat 9 to 14 years old. Yung ano sa akin uling awareness or kapatid ba? Isa ti kina-contact mi na gito yung taga-DepEd na for the information dissemination nag-seek of the consent para ka naging tigoping pati magdagit yung parents kami kat ado ti ag-resist nga mabakunan ka yung pingda so nga ito ti may sangat challenge na ka na kami Tia Paset, tia panagasarita ni Dr. Rodrigo Katkata na City Health Officer, iti siyudad Tilawag. Kabuteng tin saan lang nga ubing no di kay dinananang nga mabakunaan digiti anak da. Owen, aggressive digiti dad. Baka ngamin nga kurang ti information dissemination. HPV human papilloma virus ket digito iti causes na digito no di ka mabakunaan ka digito no ubing ka 9 to 14 years old maapektahan ka posible ti cervical cancer di ba iti DOH na champion ti municipality of Banna ta 100% na bakunaan digiti ubing nga agtawan ti Siam aging ganat 14 nga babae at cervical cancer most likely babae digitoy nga ano na ganan maapektaran ay do Joan apay nga ta kurang ti info or information dissemination iti Lawag City. So nga tinaptapayan iti biyang ti Department of Education Idol Bernard kenti pa ka ibakbak ko na anda no konket iti eskwela school based no malagit mo ket ada di immunization program nga naangay ket ije eskwela digiti pagadalan ti tinapdatap non no adada pa nga maimpormaran digiti naganak sa saan lang digiti dati nga HPV vaccine na ti kabuteng digiti naganak no digiti dadto mapay Idol Bernard. Wala ipakat na ije health and sciences nga subject da di ba?
ba? Tapno ano na ganan dida nga ag malanga kadigitoy nga gundaway. Apay nga takat dida kayat no kas pagarigan ket ni adot agaw gawawa nga other don't you know nga other provinces in the country ket awan kastoyda. Awan. Wen, awan kastoyda so nga nagasat nya no digiti digiti Tagabana kung nakatumapapala kasi kumaamin nga munisipyo ti Ilocos Norte tapno sooner or later awan digiti maadaan iti cervical cancer na nga ububing ata awino babae ata ado digiti kakasi nga cases nga na-record gaputa kurang iti protection while they're still young. Ayun. Si Ka Idol Joan na naka-alakat kasi nga bakuna. Naka-first dose na kay Idol Bernard. Oh. Ko pa nga naituloy. Oh, same. At least meron ka ng first dose. Di ba? Oh, that's another part of DJ immunization nga sursurutem. Dati sa pang second dose kanton. Oh, so kaysa wala awan pa nang rugi digida duma anang aro din, di ba? Kabut-buteng tayo mo nga ro, digit dati sakit nga cancer, right? Tipay na dito HPV, result, no, the Bureau kam ti HPV, kunana, HPV usually shows no symptoms, and goes away by itself. Parang latan nga kasadeti man nanakaw talikudam, di amen? Agkara bigla kalatan, aglusdoy kalatan, kasta? So nga nakabut-buteng ka digito nga gundaway so nga masapol nga agpa-check up digiti estudyante or agpabakuna anang nangruna apoy ti HPV. Ngem ado ti ananan ado ti stock ti City Health Idol Joan kas pagarigan. Dati nga ro dagkurang Idol Bernard tapno na masupusupan ko madeti population ti. So agkidaw that pondo from the anaganan City Health. I mean iti biyang ti city government. Idol Bernard, ito nga naimbita ni Dr. Katkatan deti na oding nga session. Tapno no may Mano kano nga pondo ti masapol? Iso nga rag ti 11,000 nga vials Idol. Mano dijay? Ti 1.3 1,300 pesos dito may each? nga vial each. Iti JT balor ng no kas pagarigan kada ti data nga min Idol Bernard manariman pa ila nga makon-consolidate ang mga laeng no dapat tinainayon akat may mayat no sobra tapno no kada ti sumaron tuman nga population adan to ti maited pa Idol Bernard March nga min dito sumaron no nga vaccine na nalpas dan idi September second dose dito second dose tatan. Okay. So wala ka ta iso mayatap no maikan iti bakuna digiti ubing 9 to 14 years old dito Lawag City kada dito nga Gondaway. So far awan mo digiti other cases nga nang nayagam Idol Joan here in Lawag. Negative on med pa Idol Bernard ito nga tuloy-tuloy pa dati kampanya malaksi kay immunization dati panagkampanya pa Idol Bernard dati yung obrada itas akin dati pananggutigot dan anlay nga nakadagiti estudyante na dikit-digiti naganak Idol Bernard. Amen. So pay at digiti naganak mo kasama buteng da kasi dati digiti gamin madamdamag da iti online di gamin. Idol Joan issue ti dengbak siya idi so nga di da pay naka-move on hanla nga dengbak siya DJ pay bakuna ti COVID-19 malagip mo dati adadagiti nag-blood clot blood clotting lalo ti blood clot nakit brain mo nga ro di ngamin so nga nakabot-buteng ayun so matrom-trauma di for good information and dati maited talaga di taga health uno digiti experience ti mangited kita kwada iti informasyon tapno di nga mabuteng digiti estudyante nang nangruna ka digiti nanang kentatang uno digiti naganak. Okay? Anymore Idol Joan? Kanina inayon tayo pa Idol Bernard libre da ito no bayad na no mapangkaka digiti private hospital nangina 2,000 to 3,000 pesos isungan masapul agun dawayan and digiti ubing ken masapul met nga malawlawagan digiti naganak Idol Bernard. Yes, all right. Anymore Idol Joan? Damang GT City Health Office, City Ciudad Tilawag, Kadwarte 99.55 Tilawag, Idol Joan, in IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts.